الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير النبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga palanggungan ko ha agama Islam, alhamdulillah, adlaw ini adlaw amuin kiya pamahalayak sin mukti nato kalasahan iban na sin katilingkal hula sin hipagkikita nato sin sa halibulan Ramadan. Insyaallah bangka kitaan tumagna in pagpuasa nato hakonsum bang di insyaallah in puasa nato mahinang siya adlaw ahad. Mga tay manghud ko ha agama Islam, bulan amo in piyagtatagad-tagaran sin kita niyo katan. Bulan amo in hipaghinang marayaw sin katan na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in biyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Quran niya mahamul liya. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kamu mga bariman, fiyardu na kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in magpuasa. Biya sin kafardu hanakauna rin kanyo. La'allakum tattaqun, supaya raman kamu makapagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga tay manghud ko sa agama Islam, in sa laggo hinang nato habulan Ramadan ini. Amo na in magpuasa. In pagpuasa amo in umbol hambuok hinang sin kita. Sabab amo iniin hinang fiyardu kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan. Ini katan matampal na kato. Sumagawa mga tay manghud ko agama Islam, bukon sa ulana in pagpuasa bulan Ramadan amo inin fiyardu kato bat mapupuk na sadjaron ha iniin hinang sil kita. In bulan Ramadan amo na in nabantog sin Allah subhanahu wa ta'ala kato bulan hipaghinang sin hinang marayaw. Bukun bimakna hipaghinang sin bulan sin hinang marayaw in bulan Ramadan bat di na kita himinang duwaing
harwaing bulan. Sumagawa amo ini in adlaw atawa bulan bang biya di inin kusog ta mag-ibadat harwaing daing ha ini subay palabihon ta in kusog ta mag-ibadat doon ha ini. Sabab matampal na kato daran na magkasabot kato sing kaulamaan sin kita apabila dumatong in bulan Ramadan lipat mang lipat in pahala sin mga manusia sin mga Muslim mag-ibadat doon ha ini halawman niya. Mga tay manghud ko haagam Islam. Kumawa kita maniyo tiyo amo in mga ibadat subay tahinangon doon ha ini bulan Ramadan ini. Bunal in ibadat mataud sumagawa kumawa kita maniyo tiyo amo in mapatutta palabihun taring hakatan amalan taring di bulan Ramadan. Hama puasin puasa in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mapuasin puasa amunain pagtarawih, qiyamul lail, tahajjud. Qiyamul lail hati niya amun ibadat katan sin ibadat tay doon halaw sin Ramadan yaun. Labi na tuudin pagtarawih, pagsambahayang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, hisiyu-siyu in makatindog magsambahayang bulan Ramadan hakarna sin pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala bat dia aksya sumunnat sumambahayang daydon bulan Ramadan yaon iwan hakarna hasupaya siya makakawa sin pahala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pardusahan niya nakauna. Yan in umbul hambuok din mga mapatut tahinangon bulan Ramadan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda ya riwayat Imam Nasa'i, inna Allah azza wa jalla farada alaikum siyamahu wa sanantu alaikum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minadh dhunubi kayaumin waladathu ummuh. Sabunnal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala fiyardu immag puasa bulan Ramadan. Fiyardu sin Allah ta'ala kaniyo hati niya piyardaakan niya wajib niya iban sunnat kulaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagsambayang daydun kaniya amun in pagtarawih iban sin pagtahajjud. Faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaba hisiyu-siyu in makapuasa sin adlaw niya iban sin makatindog sin tarawih niya atawa tahajjud niya hakarna sin pag-iman niya gumawa siya ray doon hinang niya yaon biya siya sin amuin iyang papyag anak hina ni hati naway ron dosa-dosan niya. Amo yan mga tay manghud ko haagam Islam indain ha mga hinang mapatut tahinangon bulan Ramadan. Amo indi taman jar hipaglisok-lisok dayon kaniya. In hikaruan niya hinang mapatut tahinangon halaw man sin bulan Ramadan. Amo na in pagbas sa Quran. Pagbas sa Quran bulan Ramadan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda dan kan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam samura-mura na manusia hati niya mapasag siya magmura wa kana ya'tihi fi Ramadan wa kana ya'tihi Jibril fi kulli lailatin min Ramadan ayudarisuhu al-Quran. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap dum sin Ramadan magkadto kaniya magbisit in Jibril. Salta pagdahon siya magpangadji sin Quran. Amo yan in paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas min ar-rihil mursalah. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin pagmura niya hati niya pagbasag niya magmura ha waktu ini pagsarak ka pangdihil
labi law na rin sin amoy nabiya dupoy sin hangin niyaon. So amoy ini mga tay manghud kuha kama Islam in marayaw hinangon nato dahil di habulan ini. Pagbasa Quran, iban sin pagsarak ka. Matampal da kato, daran magkasabot kato sin mga kaulamaan sin kita. In pagbasa Quran, apabila kau makabasa, habuk huruf sadya. Sin Quran, ini magpahala na kay muhangpo. Bang bukon habulan Ramadan. Sumagaw apabila habulan Ramadan, lipat manglipat. In pahala niya. Dahil na sabab yan, apabila dumatong na bulan Ramadan, lawakan ta na space. Dihilan ta na waktu in katahan. Dihilan ta na waktu in pagbasa sin Quran. Lawakan ta waktu. Misan pabiya din in kabisihan ta. Misan pabiya din in hinang ta. Dimihil kita waktu pagbasa Quran. Hari ta na matangbos. Amo in tatab ta magtaka kita pagbasa Quran. Di dayad tumauno. Dihilan da kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala. So dahil na sabab yan mga tay manghud, amo ining pagsadyahan sin kita. Bang di pa kita maingat, ando kail, waktu tanah. Waktu tanah mag-ingat, mas sa Quran. Karena in makaingat, magbasa Quran, nakabidda siya rin haruaing. Dahil na sabab yan, hinangunta ini. So in hikato niya, amo nin siyabot na kain na in pagmurah bulan sin Ramadan. Pagsarak kahabulan sin Ramadan, amo na inin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. In kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dain ha mga manusia amo in labi mamurah. Sumagawa doon tuod siya maggua sin pagmura niya apabila dumatong na in bulan Ramadan. Sabab mayta matampal kato, matampal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na bulan Ramadan in sa laggo pahala hipagmumura hipagsasarak ka amo yan in hikatuni in hikaupat ni ta'amut ta'am pagpakaon pagpabuka ha mga manusia in makapabuka bulan Ramadan in pahala niya biada sin pahala sin amoy nakapagpuasa yaon. Hari na kahilangan in pahala sin amoy nagpuasa. Dahil na sabab yan paglulumbaan in pagpabuka bulan Ramadan. Amo ini mga tay manghud ko in pagsasadya-sadyahan sin kita niyo. Damik yan day sab. Dahil ha mga amo in mapatut tahinangon ibadat habulan sin Ramadan pag-i'tikaf ha masjid. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. In kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-i'tikaf siya hakahinapusan hangpu sin bulan Ramadan. Dito na siya masjid. In ini subayta bang aun da waktu ta subayta tuud mahinang. Bang amuin kita bale belamihanda. Bukun da amo inhi hinang ta adlaw-adlaw pag-usaha mo kaunon ta ha adlaw-adlaw mo nin mausaha ta amo na inin sa rayaw-rayaw pag-i'tikafan in pag-i'tikaf bukun hadja bulan Ramadan sumagawa in sa rayaw-rayaw na tuod pag-i'tikaf amo rin bulan Ramadan amo na kahinapusan hangpo sin Ramadan dahil na sabab yan mga tay manghud ko agama Islam dimihil kita waktu ha mga waktu ini kata. Damik yan day sab. In sa rayaw-rayaw hinang, amunin hinangon sin kita bulan sin Ramadan. Pagsadyahan sin kita. Bangit aun gaus sin kita, amunin pag-umrah. Pag-umrah bulan sin Ramadan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam namong si hambuk babae. May ta kolong na weron miyakad ka mo naghaji. Di makad ka mo maghaji. Laong sin hambuk babae, aw long nambuk unta na mo. Sasakatan na mo, nasiyakatan lang nahikuan yadto. Wayroon lang nasakatan na mo. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, apabila lang namabot na in bulan Ramadan, pag-umrah ka.
Sabab in pag-umrah, timbang siya pahala sin paghaji. Hati niya mga tay manghud ko agama Islam. In paghaji, in pag-umrah bulan sin Ramadan, malagguin pahala niya. Dahil nasabab yan, bangkaw ba labi-labihan, bangkaw aun-aunan, labi na rin ha, amuin paggagasto mo, hinanga ini. Sabab sa laggo-laggo pahala. Inyad to katan, nasabot sin kita, amo na inhinangon tahabunan sin Ramadan. Qiyamul Lail, Tarawih, Tahajjud, pagbasa Quran, pag-i'tikaf, pagpakaon, pagsarakka, iban na sin pag-umrah. Hindi taman jadi lipuason subay sabbuton mga tay manghud. Nahinang tanayad tuha kata, alhamdulillah magkahinang sin kita. Maluhay ka to hinangon. Sumagawa tungtumun sin kita in nagkasabbot ta kamatauran dahil dito. Gaman kataan sin nasabbot ta rin dito. Sunnat dito ka to kata. Sunnat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-umrah, sunnat ka to. Magsarak ka, sunnat ka to. In pangasuburon ha ini amin subayta hisabun in ginhawa baranta. Hari pa kita mahisab sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyamah. Nahinang tana in pag umrah. Aun waktu nakahaji na kita mga nakaruwa nakatuna kaupat. Iban mapasag na kita magmurasin pangalta sin kita. In pangasubuh, amu in subay tatuod asubuhon tahalap sa baranta. Mauno-uno na baha. In pagtunay takawajiban sin pangalta sin kita. Piyag katunay tarabaha, in kawajiban sin pangalta sin kita. Sa kahaba, dumatong intahon, amu in hawak to tapagtipon. Amo na in pagjakat sin pangalta sin kita. Sabab maita. Sabab in agama sin kita mga tay manghud, piyatidog sin Allah subhanahu wa ta'ala lima parkala. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hijjul bait. Lima parkala. Piyatindog sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na ini. Insa kaula-ula, hambuok na yung halima ini, napaligad sin kita, wala ta napatindog, ligad na doon ka to inagamasin kita. Dahil nasabab yan, yari kita bulan, sumud na yung bulan Ramadan, himinang na isab kita sinamuk, rukun, sinagamasin kita. So in pangasubuhon, tayo nasubuhon tahabaran sin kita. Mauno-uno ba kita hambuk rukun. Amo na in pagjakat sin pangalta sin kita. Sabab bang biya din in tibot mo magsambahayang. Bang biya din in tibot mo magpuasa. Subay bihad turay sab in tibot mo magbista sin alta sin ikaw. Amo in hitukbal mo. Pamiskin. Apabila dumatong na inhaul niya. Apabila dumatong na inhaul niya, in mana sin haul, amo na in iabutan in alta sin ikaw halang katahun, lugay mo nagtaw. So pa mabihayaon Ramadan, tiyaw mo sin Ramadan, nakauna, habihaon Ramadan, miabot na in alta sin ikaw panisab, amo na in 85 grams bang hitimbang para bulawan, yawajiban na kau mag jakat sin pangalta sin ikaw. Sarta ini mga tay manghud tahon-tahon. Bukon biya sin magkatali sin kaibanan, kaya jakatan ko na in nakauna. Di ko nakalagyan jakatan bihayaw. Di!
Sakay no inian yan, pakay mo in pangalta mo. Miabot siya panisab, amurin 85 grams. Bang hitimbang pabulawan. Kaya wajiban sin ikaw hitunay. Tahun-tahun in 2.5. Bulawan. Sin business mo. Yan kataan. Tahun-tahun. So, pamalaw ka, ikaw nagbibisnis. Timag na ikaw nagbisnis ka, awin Sya'ban na kauna. Bihayaon Sya'ban, kaya wajiban mo na yan, hito na in 2.5 sin business mo yan. Dahil naman ha, puun mo, sambil pauntong mo, sambil pa mo utang sintawa mo in manjari, kaya iingatan mo kabayaran da. Balingkan bang amuin di biya wairun waton mo kabayaran, dahil yan turo kaing parakala. Kawajiban mo ingatun. Bang biya din intibot mo, magpamasjid, sin subuk, sin juhur, damik yan suwaire sa bihat intibot sin kita. Mag-itong sin pangalta sin kita hasupaya hitukbal in jakat niya. Sabab maita, tumtumon sin kita niya. Misan pa kita nakahangpo nag-umrah, atau nakahangpo nag-haji, di tayad to kabayaran, in jakat tasin pangalta sin kita. Sabab maita, maka minsan kau nag-haji, nakatukbal na kau sin kawajiban. Nakaminsan kau nag-umrah, nakatukbal na kau sin kawajiban. Wala na kau kewajiban magbalik. Adapun in pagjakat mo sin pangalta mo, in iyan, tahun-tahun mawajib kayo. So bang laong nasin kita, di na ako magjakat. Ini pagjajakat ko ini, ipag-umrah ko na. Malagbo na yung pahala. Na iniyad to, biya da sin amuin nami, kau silpun sin in anak asawa mo hiyahapdi na habay. Nami, kau sin kalalakihan mo, amuin bukon mo ra kalakihan tuod. Sa in anak mo, yaon hiyahapdi. Ay hati niya, bang kita makusog mag-ibadat, unahunta in labi mahal ka ding hakatan. Nalong ta, ya malaggo sa ito magkakawasin pangalta ko. Tahun-tahun ikan. Tahun-tahun ikan. Jarisin mga ulama, mga taymanghon. Jarisin mga ulama, amuin, magtaksit kau sin jakat. So pa, mari pamabot in haul, in hangkatahon. Manjari mo na hitukbal ha mga miskin. So pa, makarihil ko mga 5,000 ha miskin. Taliun mo na yadto, in yadto, advance rin mga jakat ko. Makarihil na isab ka, makakita ka, taliun mo damik yan, advance ko rin mga jakat ko. Sambil pag-abot sinhang katahon, bangkulang ganapan murah kuman. In jakat mo. Hasupaya kaluhay, bang kumawa magpaluhay. Bang kumawaya punduhon, amuin abutan na sinhaul, subay na abutan sinhaul, damik yan manjari. Ayaw hadja matahala. Ayaw sadja matahala. Amuin miabot na in haul, hangkatahon in pangalta mo, law masubay na hangkatahon iban sintunga, ang pakitok pa di naman jari. Magdusa na kaw. Subay ito hibutang hawak tuyaon. Sambahayang, biada sin sambahayang. Bangkolong mo, sambahayang ko na injuhur ini asar. Di naman jari, magdusa na. Bihanda isa. Nabiya din kagi magjakat mga tay manghud ko akam Islam. In pagjakat maluhayra, magpagbista. Bistahon in pangalta mo kataan. Bang ang business mo. Puun niya. Bang mabut na bihani pagjajakat, bistahon niya kataan in puun iban sin untong. In untong amin nakawa mo hamasok na sin haul yaon, hilamud mo ito kataan. Di man jari malipas. Iban na sin kaibanan pangalta mo tiyatao mo hilamud mo. Pag-ubos, ang pamu hi-divide 40. Hi-divide 40. So, hiroon ta na manghang kamilyon,
Ang zakat mo 25,000. 25,000 na naman sinang kamilyon, sibi-sibi sayan. Bangkaw biya kasigpit-sigpitan na biya na sin agita kain inut-inuton sabil mabut siya pa 25,000. Manjariyad to. Amo yan mga tay manghudkuha ka Islam. Hindi mga kawajiban sin kita. Bang kita mabasag magsunnat, mga ibadat kataan, subay tari kalupahan, in kawajiban muna, hitukbal sin kita. Nalong tamaw unubahin sa sakatan ko ini. In pamaybay ko ini, mataod sa ini. In pamaybay, wayroon jakat niya. In bay mo. Misan pati mo, din bay mo mga 5. Wala mo piyaghulaan ng kaibanan. Wayroon jakat niya. Malain kan bang kau nagniyat, in bay mo yun hirakang mo. Mga real estate dihayan. Atawa uno na. Basta kau nakaniyat na hiragang mo in bay mo yaon, hatak pagtagna sin pagniyat mo yadto. Iabutan hang katahon, wala naman nagbabaya, subay mo jakatan. Sabang wayroon da, wala da kau nakaniyat, wayroon jakat niya. Sasakatan mo, damikyan. Lang pagbibisnis ko siya, pagluluwanan ko mga bukas, pagluluwanan ko mga pagluluwanan ko, wayroon jakat niya. In jakat niya amin usaha sin sasakatan niya. Amin in jakatan. Malainkan bang kau nakaniyat, hiragang mo in sasakatan. Dahil ito subay mo, jakatan. Apabila iabutan sin haul. Hati niya, uno-uno, impiag business mo. Na, subay mo jakatan. In Bulawan. Damikian in Bulawan. Bulawan sin asawam. Kaibanan ulama. Laong na, bang piya pakay, di dayan siya jajakatan. Sumagawa, kaibanan ulama, bang miyabot 85 grams, 21 carats, wajib na siya jakatan. Kaibanan ulama. Damikyan da isab. Bang mumatali, lang mo in Bulawan ini, pamiko Bulawan in sin, hasupaya mahinang saving. Pag saving ko. Niyat mawajib na jakatan. Apabila kau nagniyat, hinangon mo saving in Bulawan mo yaon, bukun pakayan, jajakatan. Amo yan inday nga mga wajib sin kita jakatan. So mga tay manghud, balikan ko. In kataan sin nasabot ta kain na yan. Inyat to sunnat. Adapun in sunnat di tuud siya makabayaran ha fardo. Misan pabiya diyan hinangta. So hisyo yung jajakatan. Lawag kau muna-muna. Sinhara, pakid-pakid mo, family mo. Amo yan, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. In ulul arham, amo in mapuk kay mo. Dahil naman patay manghud mo. Ayaw hajin ama, iban sin ina. Atawa anak. Yan way lamod. Tay manghud. Miskin. Kulang inggaos. Dahil mga wajib mo jakatan. Fakir. Lawa kain tayo na mo nabiya masuok mo kain. Ang pagkaumat to parukain. Sabab may ita. Sabab silin labi awla kain. Amo yan yung mga jajakatan. So ayaw man kita isab makatali. Along tahipainang ko na masjid. In jakat ko ini. In jakat, dahil ito siya hawalu sinit. Magkasabot si mga ulama. Fakir, miskin, al-amilin alaiha, wal-muallafati qulubuhum, mga balik Islam. Amuin, yan pasumud, paagama Islam, dahil mga hak, aun kapatot nila jakat. Al-amilin alaiha, amuin, aun pagtitipunan sin jakat. Ang hajaman sin agama, sin namarinten agama Islam, aun, pag-ianon baytuz zakat. Amuin, naghihinang dahil dito, aun kapatot ni hajakat. Iban na sin kaibanan. Murah-murahan mga tayo mahod ko ako Islam, amo yadto in kalakihan na to ingaton. Hari pasumod in Ramadan. Kasunat-sunatan halaw niya. Sarta amo in kawajiban sin hinangon sin kita. Amo yadto in ayaw takalupahan. Hari pa kita makahinang sin sunnat. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على خير الخلق وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.